Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 20 декабрь 2020 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, бүгүн сиздерге эчки теке улактарды өзүнчө бир чыгарылыш кылып чыгарайын деп чечтик. Азыр ушул чыгарылышта сиздер теке улактарды өзүнчө бир роликте көрө аласыздар. Андыктан лайк басып, комментарий жазып, колдоп туруңуздар. Биз анда баштадык. Мынал сүт багытында мынал биринчиси 15 000 сом. Тууган баба негизи буга чейин? Туган да бул 4 диш. 4 диш. Эми 2 диш. Мынал канча 2 дишпи бул? Ал 2 диш. Мына 2 диш бул 12 000 сом. Бул бир туган дейт. Сүт багытындагы эмелер, эчкилер. Бул жак эмес, эми туйса. Жок, ошо туйт да, ошо айтам эми. Азыр süt istege эчкилер болуп Сүт издегендер көп болуп атат да. Негизи мына эмелер канча атат улактар ага? Мыналар 6 миңден, 6,5 миңден. 6,5 миңден тегиз болуп атат экен мыналар. Канча сизденби? Бул эчки сүт багытындабы же такабы? Така окшойт а? Эчки экен. Боз экен. Боз. Канча атасыз? 8,5 болду. Алдыңызбы? Алдым. 8,5 миң сомго алыныптыр. Канча сүт бар экен айтты? 3 литр болар экен. Канча? 3 литр. 3 литр сүт берет экен. Охо, мына караңыздар, бир анча-мынча кунашын бербеген сүт да берет экен да 3 литр. Караңыздар, эчки. Бул кайсы жакында тууп калышы мүмкүн экен, жазга жакын. 1 айда тууйт экен, караңыздар. Жакшы. Жакшы алыпсыз, Рахмат. баракасын берсин. Майлуу сүттүү эчкилерден болсун. Рахмат. Көбөйтүп алың, көп болуп. Болду, рахмат. Мынал теке 8 000 сом кеми бар дейт. Мына караңыздар, бүгүн Өзгөн базарындагы. Бул 5 мындай улактарга айдайбы сен улактарга экен? Айдайт дейт мына улактарга. Чоңду кылып калабы булар? Мыналар канча атат экен? 7,5 миң сом дейт. Така булар а? Эчки дейт. Эчки экен. Караңыздар. Мына саат эчкилер жокпу азыр? Жок дейт. Мына баш жагындабы? Азыр ушудан сурайбыз. Канча атат экен ушулар? Канча атат? Кимден? Канча? 11 кеми барбы? 11 000 сом кеми бар дейт. Мына караңыздар. Бул да така улактарга азыр улак сезон башталды. Көп ушул такаларды тартып суранып атышат. Така бака? Эчкиби? Такалы. Канча? Айтпайлап айтчыкам. Ана катталардысынан сурагын ошолор айтты. Жок, мындай. 20 миң. Кичинекей улактарга айдай тургандарын сурайт да. Айта бериң да. 8 кам бар. 8 кеми бар дейт. 8. Ассаламу алейкум. Бул айтылышы деп коюп кам. Айтылышы да, ошо кеми бар деп атпаймынбы? Ана мени тартпайлап. Болду, аны тартпайт. Да, секин. Мынал чоң канча болот аба айтыңчы. 11 кеми бар дедиңиз, а? Жакшы. Сизде ошо байтыбы? Ука, молодец. Болду ака. Мени подписчиктер койтуп алсың го, утуруп карап койгом. Болду, колдон келишинче аракет кылып атасыз. Байтыбы? Иш болуп табышкы. Ооба ака, акырындык менен. Канча болот ака? 8. Така эчкиби? Така. 8 дедиңизби? 8 000 сом кеми бар дейт. Канчага бербедиңиз? 7,5 бербедиңиз. 8ге болушубу? Тек бир аз кеми барбы? Тиешесиң. Мына улактар кайда экен? Бул мына чоң. Така укан? Канча тутасыңар? Канча кеми бар? 11. 11 кеми бар дейт мына улакка. Айдай турганда такалар экен. Мыналчы чоң кичинекей. 10 миң ака. 10 000 кеми барбы? Мынал 10 000 сом кеми бар дейт. Сен өзүң сатасыңбы? Өзү сатабы? Караңыздар, мына акча. Бул деле 10 миң. Бул деле 10 кеми бар дейт. Караңыздар, бүгүн тарттым аба. Улак айдайт да, чоң улактарга. Мына короз ушул дейт мына. Улак айдай турганы ушулар болот дейт мына. Бу жерде сыртта көрүп жүргөн абалар ушундай дейт. Мына улактар канча болот ака? Улактар 5,5 да. 5,5 додас. Канчадан бербедиңиз? Мына айтыңчы ачыгын. Сурадыбы? Шериктер 4,5 миңден саттым. 4,5 миңден саттыңыз шериктер. Буларды ошого бересизби? Ошондой болот. Ошондой болот дейт. Мына така ака? Канча? Бас 10 000 сом. Эт дадил окшойт а? Улак айдай турган. Канчага бербедиңиз? 8 миңге бербедиңиз. 8 миңге бербедим дейт. Адам кошту. Мына канча болот? Улакпы же така уже? 5 миң, 6 миң, 6 миң, Чоң 10 миң. Чоңу 10 миң. Канча бербедиңер чоңу? 9 миң көрбөдүк. 9 миңге бербедик дейт. Болду. Байтыбы? Бир эл тап Караңыздар, бул улакка дагы эме болот тургандар, азыр жерден дагы аз эме эчкилерде жүрөт, сакаларда.
Taka abi? Qancha oldu? 9000 so'm deydi taka. Qanchaga bermedinglar? 7800 ga bermedinglar. Mına ulaq aydayt biroq ha? Ulaq yomon aydayt mına qarangizlar. Eti dagı jo'g'un ekan, mına ko'ringizlar. Ulaq aydayt turgan takalar. Hozir bu yoqdan dagı bozorga bersin. Rahmat. Aka qancha oldu taka? 15 kam var. Bu cho'ng ulaq aydayt turgandan bilir ha takalar. Qarangizlar. Hozir sezon baştaldı, ulaq sezondagı bol odat, ko'p yerda ulaqlar bol odat. Takalarni ko'p tartib ber deb suranib chiqqan. O'shuga atayin bir chiqarish qilib chiqarib o'tamiz. Aka mına qancha oldu? 10 bin kam var deydi qarangizlar. Bulardagi eko takalar. Bugun o'zgon. Taka aka? Ha? Buqa deydi. Qancha? 15 bin so'm. O'zida. O'zida mına qarangizlar 15 bin so'm kemi var deydi. Qanchaga bermedingiz? 12800 ga bermedim deydi surapti. Yerda dagı kichik ulaqlar bor ekan. Ulaqlar qancha oldu aka? 6. Ha, aldыңыздар же сатасыз ба? 6. Ulaqqa sorunga aldık. Ulaqqa sorunga alыптыр. 6000'den aldыңар ошондо. 3000'den. Ha, 3000'den 9'ga deseniz men başka 9000 var. 3'e 9000 ga болуптур да 3000'den тура кеттир. Жакшы алыпсыздар aka. Улaq барбы? Байтыбы? Кайсы жерде улaq болот aka? 10 bin versen veririm. 10 bin жерде кайра берем дейт. Жакшы. Мына эчкиби же така aka? Эчки. Канча? Tapmam adamını aytıyorum. 8,5 bin so'm. 8,5 so'm. Boz bu. Kısır soyuşka. Ha, qısır so'yish ekan, biroq o'ta mına semiz. 2 ay jemjegende. 2 ay Jemjegende. jemjegende. Vermeydi. 7000 so'mga bermaysiz. Yaxshi, bozorni bersin aka. Taka aka? Qancha? 9 kam var. 9 kam var deydi. Qanchaga bermedingiz? 8 ga bermedingiz. 8 mingga bermedim deydi. Qarangizlar. Sağ echkiler barmı? Sağ echkiler yok mu? Tartayım mı? Ava echkiler qanday oldu? Bular takalar 5000'den. Takalar 5000'den deydi. Qarangizlar. Takalar ha üçeteng. 5000'den. Biraz sarka eko taka deydi. Qanchaga bermedingiz? Siz qaysini? Narx baş çekedi. Bunani Ha. 5200 ga berberdim. 5200 ga so'radi, bermedingiz. 5200 ga so'rashdi deydi. Bermay qo'ydim deydi. O'rtada kichikaydi-chi? Bunani 4,5 berdim. 4,5 berib o'tadi, beribdir og'am. Yaxshi ava, bozorimiz bersin. Tinch bo'lin. Damda bo'lin. Hozir bu yoqda dag'i süt bag'itidagini izlab harakat qilib o'tamiz. Negadir süt bag'itida echkilar chiqib qolgan o'xshaydi. Ko'rinmaydi. Ko'pida taka ulaqlar bo'ladi. Süt bag'itida echkilar bormi aka? Sütga. Taka var. Takalar ekan bu. Yutlar takalar. Hozir yerdan dahi so'rab harakat qildi. Sağ echkilar yo'q bu? Sağ echkilar var da. Qaysi? Hazır ne oğlum? Bunların içine sütü var. Sütü var. Qancha sütü var hozir? Примерно. Hazır. Yarım litre aşırı. Yarım litre aşağı sütü var. Qancha bu? 9000. 9000 so'm. Qancha so'radi bozor aka? Bozor evi. Akıl sıra. Qanchaga berasiz? Kam Verişimiz var. 7,5'ga veririz. 7,5 ga berasiz. Açıg'ini shunda aytib qo'yarim, 7,5 ga berasiz deydi. Ikkinchisi bormi? Bo'ldi shular. Valla bozdor var bunlar. Bozor, qancha bozor? Bu ya. 5,5'dan? Taza pişkek. 5,5'dan. Buna вообще taza ya. Qarangizlar, toza deydi. Nasıl maraç? O'tib, mana yerda dahi nol süt var, yarım litre süt var. Ha, u o'tgansiz deydi. 7,5 ga berem deydi shuni. O'zi 9000 dollar ekan, qarangizlar. Yaxshi aka. Echkilarga zakaz bo'lsa aytib qo'yamiz. Echki bo'yicha zakaz aytaveradi. Süt echki. Nomeringizni aytib qo'ying. So'raganlar olsa. Nomeringizni aytaver. 999 bilan 999 bilan 13 14 41. 13 14 41 nomerine baylansanızlar uşul sağ echkilerdi köp qarmagan aka özü uşul sağ echki boyunca köp iş qılatken uşul boyunca da çalıp süйлөшсөңүздөр болот sağ echki boyunca. Мына көрүңүздөр. Урматтуу агалар, инилер, сиздер бүгүн өзгөн мал базарындагы echki, teke, ulaqtардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер, подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.